Kubli pi barang yang priang supaya pi syakatuk kubor mentah kajan mit syuab bin pasi kubor kibabnya ini pet syuai mat bakongsan. Anya kenduk ke kenhun menteri menteri ke kampung yang ke sorkar pedeng la syai kesni bandawat toket dari siba ai lani KN lani ke National Investigation Agency halor ke jinja amukro biang ding tilunar bom lak ban itu ya kali hasilong Lepai nak kita tu kat ni kita jengok kai ke besar kot Selong, ajeng ada kita kulit kita jengok kai ke Bandar Sebar. Bat laraki tamasa sengkut senam Selong. Kikubor kibabnya. Menteri rang ba kejelau Konrad Kisangma unyalam yakin hun menteri benlai yakin do yo menteri ki kampo yang ke Sarkar Pedeng Amit Shah hanong ba Delhi la syah kesni na ke benta bandawa toket da ke CBI la ni ke NIA halor ke jing siat pathar ki pulit ke Assam ha ke ba kala penlong ya sangut ki breu na mikalaya bandu la ke jing im habekran bat kilat pathai kubor hadin Balakut kejingyalang kenhun menteri Konrad Sangma ulang balathau ke Special Investigation Team SIT na benta bentok ket ia kata kejingja bat ia kani keju NIT ke Central Agency mari menjur dak Sarkar Pedeng kata ke kenhun menteri kan sasyong jingyalang bat kan sapa ia kaipot alor kata kejingja ke National Human Rights Commission NHRC hanong ba Delhi na benta ban penstam ia ke badan keti Shushu usang ma ulai thu bana kaliang ke Sarkar kalarai bantau ke Judicial Commission apa Commission of Inquiry Act sia jar kenai sepak senpo ar dengan bentaban bisar bnia halor kete ke jingja. I am of the opinion that it should be done, but that is nothing. But we are speaking on behalf of our government, and our government is going to give the ex gratia. As far as the information that has come to me, Assam government also may do the same. Menteri rang ba kejelau Konrad Sangma rengkat badu sembut menteri rang ba lambat ke kenhun menteri kelah hiar samukra ha ke bahan rengut ki breu kala mensau ha ke jing syaksiat ha ki pulit ke Assam nen kesni ha ke te ke jing nak jurip menteri rang ba ulai kendo ia ki bahiyeng hasam jeng kitu ki blaklat nak bad ula penting kena bana kali yang ke Sarkar kan jing yarap usang ma ula ang bon sa sim khia hadin ke te ke jing ja bar ke jing pembet no e kendum keram ya ke jakaput kalong kamat ka bah khmat jong ke Sarkar We are here also to ensure that action is taken. We are also here to assure you that all the steps that are required to ensure that in future these kind of things and this oppression and this kind of difficulties you're facing should not be there. And also to assure you that the border issue is one of our top priorities and we will do everything in our capacity to ensure that we are able to resolve the border issue at the earliest. I want to assure you that. Kawai ke kali Scorpio ke badan yang nombor na Assam kelasak thang ha kapor bapnyeng harut surak ke bahal jalu parah nen kemit. Kani ke jingja kelaja Hajan Mahavir Park ha kapor kumbah nyau arpojan mit ha ke bagi breu bamla ban itu kila thang kani ke kali. Kani ke Scorpio rong yang kadai ke bakit ia ke breu ke One West Khasi Hills ban net pasha gohti. Kami kelihatan polis mentarasni kalau ai jing yada ya ki babon ki nong jong kai ki Bandar Sebar Bandar Assam ki basakot nong ba Selong balet pai sela ke jong ke jelah ke jinglong jeman kalong ke basyong siir ha Selong hadian bagi polis ke Assam ki siat yap yakin riungut ki breu kan tup sangut na ke jelah kelaya ki besak ha ke senong mukro nen ke sni bat ru hadin kaba kawai ke kali ke badan yo registration na ke jelah Assam kala sya wiang ding ha Selong nen gamit kini ke kali kila sa khang ban let phai sa gohti hadin ke jingja siat yap menta kasngi kini kali ke let phai no sa gohti rengkat ke jing sanran jong ki pulit ke jela
Ba penpau ke jing sngo halor ke jing ja nen ka sngi bon na kinong jong kai kila ong bakum kini ke jing ja ki kta jori ya ke kam jong kai bat ki trai jela da ki hajar ngot kinong jong kai perthei kan thup ya ki ban na bari kilawan shakan kinong ba ban sakhi ya ka tamasa cherry blossom. और यहाँ की पब्लिक को रोजी रोटी मिले, हम लोग आएंगे तो उनको रोजी रोटी मिलेगी, अगर हम लोग ही नहीं आ पाएंगे, आ ही नहीं पाएंगे तो कौन लाएंगे रिस्क लेके. Never in my life, I'm 68-year-old, I have never faced such a problem in my life. So that is why we are scared of this problem. The government should look after this. The right, they should control the rights, whatever who is doing. So at least the tourists should be safe. So who will come to this Meghalaya now if they are going to create this problem? Hadin ke jing syak set yap hamukro haki pulit ke Assam nong hilam geleng persyak mukul sangma ulali jengok ya kinong syang shnung hamukro bat ulai kendo ya ki blamen sa bat ki bahayang hasem jong kitu ki blaklat no hagate ke jingja usang ma ulo ong babaro ar ki jela ki deban but ya ki kendon jong ke SOP na benta ban yamir jengmut lang hakum kani kapor hakawai pat kaliang ka seng kala penlong ru ya ki jing thang mombeti ha kani kanong ba na ka benta ban penpa ki jing skolam halor ki jing do no ya ki mensim hakate ke jingja. Kadai hakani kasni haus nam syajar prospa knai kundai bakan rungut ki samlai khasi kisnai kaseng kabala khot kaseng khasi da jing tmu banyadai ke jinget tenrai bat kariti kedustur jong ki khasi kani kasni kadai ke jing sedang jong ke jing yat lenti ke jing kursi thia ya ke jat bundeu khasi bat penne pansa yala ka dustur tenrai bat manaus nam kaseng khasi ke badai kaseng kaba ya ke jing let nam tenrai ke jurakhe ya ka apulai trik nai wing kum kaseng kut snam kedua ke pirat ke dek jing sedang jong kan kata masa bat bot sa ke jing yat pat ba na ying seng hamaukar hadu hamadan waking hajayau. Mentepat ngipek ke jing long jing man ke sundeng haslong ke jing shit ke long apoi degree Celsius bat ke jing kriat ke long knai puny ar degree Celsius ke jing sngem ka hau ka long sapoi ne jispa man step ban reply ne jispa jan mit ke sun meneng kan rang terkang sai sin pat ngipen mai pi begani khubor ke jongi phila ban pet live ha YouTube channel bat ru phila ban pet ya ki khubor man la sngi ha ka Facebook Twitter bat Instagram jong ka news chalong shwa ban pai shuk bakot jong thu khubor ngi pet byang sai sen ni mat bakong san Ini kendok kenhun menteri kampo yang kesor kapdeng la syai kesni bandawa tokit dari Sibi Island yang National Investigation Agency halor ke jenja hamukro. Wiang ding lunar bomla ban itu ya kali hasilong Let paino kita tu ni kinong jengok kai tiba satu reselong aja yang dah kulit dia kinong jengok kai tiba nak sebar. Bat larak he kata pasal sekut senam reselong. Ti perlok tu melepas kubukut jeng tu kubor jeng imta kajan mit. Hadu bangin sembiang pilasai kesni play pi barok.